kapan elinge duka panin sape apa orang isin tangga batur ngece duka pan elinge sumpah bukti ning sing ora nyata wis lawas jamane kita rumah tangga sing awit berawal sampai wis tahunan duka pan elinge duka panin sape
jamane kita rumah tangga sing gawe perawan sampai wis tahunan. Kapan elinge dukapan sape apa ora isi tangga batur ngece dukapan elinge. Kepriben ora bisa ngilangaken bayangane kaya anane jero angen pengen memang tek akui durung jeman tapi kian rasane wis banget kan. Apa kiye wong sing wis kenang atine pribadine gambaraken ning kebaikane. Aduh Gusti tolong satuake nang ati wis pripisah pindah ning sejene ati. Yen durung dadi siji ati rasa beli kuat yen nyawang dheweke liwat. Urip rasa kang aku sedina ketengemu rasa seneng atine yen nyawang manis miseme apa maning yen lagi dodok loroan durung ngomong atine rasa deg-degan. Apa kian wong sing wis kenang atine pribadine gambaraken kebaikane. Aduh Gusti tolong satuaken angati wis pripisah pindah ning sejene ati.
durung jadi singit ati rasa beli kuat yen nyawang dewek liwat. Ora ketengemu rasa seneng atine yen nyawang manis meseme. Apa maning yen lagi dodok lorongan durung ngomong atine rasa deg-degan. Apa kian wong sing wis kenang atine pribadine gambarangaken kebaikane. Aduh Gusti tolong satu waken ati wis pripisah pindaning beli kuat yen nyawang dewek liwat. Urip rasa kangeku sedina ora ketengemu rasa seneng atine yen nyawang manis meseme. Apa manging yen lagi dodok lorongan durung ngomong atine rasa deg-degan. Duh kepriben ora bisa bayangane kaya ananing jero angen. Pengen memang tek akui durung demen tapi kian rasane wis banget kangen.
Thank you.
matane lawasun pengen ketemu ribet carane doa duh Gusti Kang Maha Pengasih kenge priwe nasib badak kula iki ora kuasa nanggung menderita.
rasa gelisah, hati sedih ditinggal lunga. Kebayang bayang asmara, kebayang bayang ning mata, kebayang rindu ning dada, pikiran rasa gelisah, hati sedih ditinggal lunga. Kebayang bayang asmara. Wis lawas jamane kita rumah tangga, sing awit perawan sampai wis taunan. Dukapan elinge, dukapan insape, apa orang isin tangga batur ngece. Dukapan elinge,
wis lawas zamane kita rumah tangga sing gawe perawan sampai wis tahunan duka pan elinge duka panin sape apa ora isi tangga batur ngece duka pan elinge durung kelaleng percuma sampean sumpah buktine sing ora nyata wis lawas zamane kita rumah tangga sing gawe perawan sampai wis tahunan kapan elinge duka panin sape apa ora isi tangga batur ngece duka pan elinge kita review cuaca hari ini di Tangerang ya guys. Sangat mendung, pertanda hujan ternyata.
perbaikan jalan. Coba banjir ya. Kita kasih boleh terbuka ya, terbuka masih bersama jahat jika kamu di kalau juga tidak lupa goyang Pak Haji Haji boleh ceria hujan letih lagi ya boleh aja ya biarin cahaya berbuka ya berbuka bos Indra bos Indra bos Indra boleh bos Indra ayo bos Indra ayo majalaya ini majalaya dong siap wanci buli surya hujan letih lagi lagi bos kikilapan panting koleba sisi si rejaya eta masa salur ngarek datang ibu lagi saya di balan kikilapan wajib ombak letih panting siriu sisi si rejaya cabut wajib Jayanti balik janji masih rasa cinta cabut dulu Jayanti bukan lakuan dua deket padu rasa dede masih Jayanti ayo Aida Assalamualaikum bos. Cetar si ayah itu. Ayah Aida mana Aida? Anissa ayah itu. Hai.
Ya,